Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim The Bugis Jack 19 hari ini meliput salah satu pertandingan yang bergengsi klub sepak bola Amali FC, salah satu klub Bugis dari Sulawesi Tenggara di bawah pimpinan Bapak Andi Fatahudin, di mana pada sore hari ini memboyong pemain cantik Mbak siapa namanya? Mbak Natasha. 2, 3. Mbak namanya siapa Mbak? Natasha. Salam buat The Bugis Jack 19. Semoga YouTube-nya makin lancar, makin sukses. Kita bahasa Bugis sedikit. Ya. Boleh teki Bu? Oh, boleh kendari. Jadi kopi kendari Montro. Tapi boleh Sulawesi Selatan lah, boleh Bone, Amali, boleh Macope, Sibawa, Pompen. Itu sudah bahasa Bugis Sapo. Ya. Artinya kurang lebih beliau dari Bone, Sulawesi Tenggara, tapi aslinya dari Sulawesi Selatan. Hari ini bertanding Amali FC melawan teman-teman dari Bugis FC ya. Ya. Hari ini ditemani Mbak Natasha. Gimana ceritanya, Bu? Wah, ya main tadi. Maaf aku Mantap. Tadi enak sekali mainnya karena apalagi ditemani oleh Indah Natasha ini pemain yang sudah sangat berpengalaman, pernah bermain di Liga. Kemarin dia main di Bali United. Oh, Bali United. Ya, Bali Oh United. ya. Tentara tadi mainnya cantik sekali. Satu asisnya langsung gol. Ada gol satu ya. Mantap ya. Kayaknya tadi udah ngasih nih ke Iya. Bapak, tapi enggak Saya nggak bisa syuting, ya. saya kasih kembali lagi, dia bawa ke kanan. Golnya cantik. Biasa mantap. Nah, Pak Andi Fatahudin sekarang menjabat salah satu posisi di PSSI. Sebagai apa Pak Andi? Oh ya, saya dari Sulawesi Tenggara. Saya salah satu anggota ESCO, Eksekutif Komite Asosiasi Sepak Bola Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya salah satu penggiat bola. Jadi selain di sana juga sebenarnya di sini kan adik-adik kita banyak. Saya pikir wah ini bagus juga nih diberi ruang untuk berkreasi di sini. Oh ya, Pak Andi, kalau saya kan hampir 2 tahun di Jakarta, Oh, iya. mengikuti teman-teman Bugis. Ya, Di Jakarta ini ada 2 klub sepak bola, yaitu Bugis FC sama Padaidi FC. pada DFC. Alhamdulillah saya dapat undangan tadi dari Siap. itu. Oh ya. Jadi makanya saya datang liput. Ya, untuk Mbak Natasha, apa pesan-pesannya untuk anak-anak Bugis supaya giat latihan gitu? Pesan-pesannya. Kalau misalnya mau sukses buat kedepannya, ya latihannya harus yang rajin, jangan males-males ya Pak ya. Karena kalau kita lagi males, di depan sana tuh masih banyak orang yang lagi giat-giatnya latihan buat mencapai cita-citanya. Mungkin kita jangan sampai kalah buat rajin latihannya itu. Nah, itu tips dan trik dari Mbak Natasha supaya bisa mantap mainnya. Latihan terus, jangan pernah malas-malasan. Untuk terakhir, Pak Andi, apa pesan-pesan untuk anak-anak Bugis yang khususnya pecinta sepak bola yang ada di Jakarta? Saya kira sama ya, tetap semangat terus. Sepak bola itu memang harus latihan, jadi latihannya harus rutin. Insya Allah nanti kita pasti bantulah teman-teman kita di sini kan banyak gitu. Nanti juga saya akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta sih. Teman-teman Bugis, pengusaha di Jakarta kan banyak juga nih. Banyak. Nanti kita coba-cobalah ngobrol sama beliau supaya bisa mensupport adik-adik yang ada di sini. Saya kira itu ya. Sukses ya. Oke. Salam The Bugis Jack 19. Mantap. Mantap. Mapakoy. Maaf Pak. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own Wasit dan IP-nya yang akan silhouette. memimpin pertandingan sore hari ini. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Lanjut, dekatan terus. Heroes tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above. Terima kasih banyak mentenya. Iya. Nah, ini nih, ini ada mente. Saya juga pernah tinggal di Kendari kurang lebih 5 tahun. Ini salah satu kue khas dari Sulawesi Tenggara. Ada kue Jadi, bagia. ini namanya bagia, Dinda. Bagia. Bagia. Ini bagia, ini kue beras sebenarnya. Ini murni, jadi nggak punya campuran. Ini alami beras, kemudian ininya mete. Kalau di Sulawesi Tenggara namanya bagia. Nah, bagia. Mandeki. Mandeki Bagia. sapo. Sapo. Sapo itu panggilan khas Bugis. Sapo itu. To listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town,